Muthi Yeah. gqokama bathi we lo mfana weyisayo lento le ayiprotectekanga ke ekwakhekeni kwama brand. Ukhuzane usedume nje umhlaba wonke nje as umaskandi. Sekulula uma ngabe ngizosebenzisana naye noma ngizofuna ukusebenzisa yena ukuthi izinto zami sheshe zicace. Wathi ngathi nje nokhuzane entweni yami iyacaca. For example, ukhuzane bamropa o600,000 kuma awards. Wakhala wathi akabatholanga. Ingoba bebazi ukukhuzana namandla angakanani namabhinqa akhe. So uyena ongashintsha lento le. Ukhozi lelishintsha lento le. Nombani ngiyashintsha nami ngusomabhizinisi osigebengu ngiyashintsha lento le. Uyena okumele protect ibrand yakhe, protect umaskandi. Manje uyabona qinisile ukukhanda kwebrand kaMthandeni. Hayi ngoba waye selfish. Abantu kumele be-understand lento. Hayi ngoba ngampela kuwumuntu okuthiwa hayi akasile ngaloyo ndlela. Lonto leyo yakhandwa eqaleni. Ikhawuntwa uye futhi ukhuzani ney'ntatheli abasakaza babekhona ongizwe nozimdola nobani bekhanda lonto yagcina isiphila. Njengamanje yiyo futhi esicindezelayo. So into engishoyo ukuthi kulento ekhona njengamanje. Kulento ekhona sekunzima ukuthi ukhuzana aphume kuyo. Ngeke sakwazi ukuthi ukhuzana ukuthi aphume kule nto. Uqinisile mawuthi bonke osomabhizinisi wonke umuntu ofuna ukwenza something eyaphambili engamsebenzisa ukhuzana because vele ukhuzana umuntu ongenama demands kangako. Umuntu obhekelele nje ukuthi ukhuzana mawuthe uzoba number 1 ngisho kuthiwa kutholakala ngisho isihlanu lapha but uma ezobukeka engcono kunabanye abaculi yona nto leyo ahleze concern ngayo noma yona nto leyo ehleze imhlanyisa ahleze efuna ukuthi ibe kuyena lo nto leyo yona nto ayiseyiphilela. Okay, lapho ke anginayo sure yabo kodwa mina ngithi ukhuzane ibrand yakhe la ikhona noma ubani uyakwazi ukudla ngayo. Exactly. So yena ngisho athiwa mhlambe ke uyafisa ukwenza okuhle sekuyisikhathi ke manje ukuthi aveze ubiyena akhulume lento afuna ukuyikhuluma yena abe free. Kodwa futhi ngalokho ngeke sithi uyaphoqeleka ukuthi akwenze lokho uyazi yena ama terms and conditions okwenza lokho. But the day enza lokho is the day uyothola recognition wonke umuntu. Because I can't recognize you ngoba wa winning song of the year eyayivotelwa engathathwanga ngama stats. Ibivotelwa nawe ubungayivotela nobani bengayivotela ayikona ama stats. Ngiyakuvumela ukuthi vele into ezokwenza ngoba DJ Flow awekho amagig anzima noma top 10 kuneminyango ethile yavulekayo for yena ngoba kwacacela wonke uqasha ukuthi livungela lithi wathi lo muntu ungathi uyamqasha afika adlalela lengoma abantu bevele bemshaya stage uyabona same thing apply lento ukhuzana nje ukuthi uhlukanisa unyaka ayizumenza ukuthi aqashwe ngaphezulu kwalokho abeqashwa ngakho noma kuneminyango ezovuleka yini cha uzoqashwa nje vele ngendlela yeschedule sakhe uyabo so akuzumsebenzela ngalutho ngoba siningi lento iyaqhubeka kumba maqhumbana futhi kunjani ngathi khona umuntu ene-echo la yazi khona umuntu engezwakali kahle ya uvalile hayi mina ngibona mfethu ngathi i-brand kaKhuba abantu bazoyinyanye ukhuzane abantu bazomzonda mfethu ngoba izinto zenza ngenye indlela izinto zenza ngenhliziyo kakhulu yabo ukuthi uvoteliwe angifuni mina ukuthi ngithi mfethu ulokhuzile ukwazile noma kwathi lento ekhulunywa ngabantu mina nginesiqiniseko sokuthi bavotile abantu uvotiwe lapha mfethu abantu bavotile ufuna sikhulume nje iqiniso abantu bavotile abantu ukhuzane bamthanda bayilalela futhi into ayisho ama population kodwa mfethu eqinisweni lomculo nje leyanto
iyawubulala umculo lento yokuvotela ukuthi ngivotela isiqiniseko ingoma yakhe ngibeke eceleni ngivotela nje ukuthi wena i-wrong lonto leyo ngoba ekugcineni kosuku nawo ama-Blue Nation ayazi ukuthi ingoma ekuyiyona beyidemand bekuyiyiphi and enye into futhi engiyisola kakhulu ile nto enziwa ukhozi leyo ukuthi kuthiwe ingoma mayifakwe abalandeli ingoma ekuyiyona ezoba ku top 10 yokhozi bafethu siphile esikhathini esiright kakhulu manje isikhathi la khona ama numbers ezikhulumela wona uma kuukuthi ingoma ikudemand kubantu yini ingafakwa ku top 10 ngoba naku ibonakala ukuthi ama numbers aphezulu istreamwa kakhulu kunezinye ingoma yini ingafakwa yibona yini kumele ifakwe yithina ngoba bona bayayibona ingoma ekuyiyona ithandwa kakhulu ukuthi iyona yini akekho umuntu ongazi ukuthi iParis yonke indawo la uhamba khona bekuzwakala iParis so sikuphi isidingo sokuthi ngiphinde ngivotele iParis ngithi mina ngiyayifaka iParis nayi ngiyalokhuza ngo150 ngiyayifaka ku top 10 yokhozi because ama numbers ayazikhulumela ayathi ukuthi iParis ikudemand kubantu imelo ukuthi ibe ku top 10 yokhozi kanti le top 10 yokhozi ehlezi ikhona uqala konyaka u top 20 uqala konyaka uziyophela isuke ifakwa uba ingoma lapha angithi ingoma lezana ezithandwa ngabantu so zifakwa uba yindaba ngabheka ama numbers mfethu yindaba ngabheka ama numbers bese ingoma ingene ku top ku top 10 yabo nje indaba yokhozi iqala yonakale lapho nje mfethu mazibekwa yabo bona kahle kahle ngazi amabhinqa ayovuleka nini umqondo ukuthi lapha kudlalwa ngathi kwakhiwa ngathi imali lapha yana mawubheka mfethu abantu abavotelela ukhuzani mawubala labo 150 I'm sure ba close to 2 million noma mhlawumbe ba ulokuzane ba 1 million nemali mhlawumbe u-half yasele kancane ifike kulokuzane ku 2 million bese ungitshela ukuthi uzothi mawuwina lapho uwina 100,000 for isong of the year imalini abayakhile bona bafethu ngeke sisazoba nenkinga kakhulu uMaqombane ingoma lapha ku top 20 unyaka uphakathi isuke ifakwa ama stats ukuthi idlalwa kanjani abakwenzi lokho mase sekuphela unyaka sebenza top 10 ngoba basuke sebefuna ukwenza imali bayabheka ukuthi ubani ohamba nabantu abaningi noma ubani ozothi mayekhuluma abantu bemuzwe nona ne backup eningi ingakho ke noma abanendaba ukuthi ingoma ibikhona ku top 20 noma ibingekho yini bese bevele beyenza ngalendlela abenza ngayo that is why ngithe mina lento ibingekho mayelana nokuthi ukhuzani wenzeni uyabona nje lesasehle sesamehlakalela izolo beshawa ngamathini notshatha bese stage imbi lento ngoba icabange ngeside lokuthi ukuba iqhubekile it might be happen ukuthi otshatha belimali lapha belinyazisa umphathi stage wabo owenza into ebaqhatha nabantu ngoba ngineshotho otshatha hayi ukuthi bengaboni ukuthi abantu banyanyile badiniwe baciko ile ngoma engafanele kubo number 1 of which nabe bengenayo ivoice yabo nje manje kunomuntu othi ngamzonda utshatha ngamzonda ubani bebengena ayikho into bebezoyenza labo bantu no Zimdola no bani no Mrose angeke sibazonde labo bantu baphethe umthetho benza into eshiwoyo lapha uyabona makune ivumelwano zo Standard Bank nokhozi nokhuzana ukuthi at least bafuthi masifakele ndoda ngoba iyenza kangcono mhlawumbe nasebantwini uyabona bafowethu uyabona entweni zonke ukhozi ngiyalblame vele ke mina ukhozi ngiyalinyanya vele ngento eziningi nje kunezathu eziningi ngoba kade ngayubamba lo mqondo wabo dala ngawubamba lo mqondo wabo njengamanje sila asinenkinga bafuna bakithi balabalandeli balama Blue Nation kwesinye isikhathi basinikeza lenkinga le esasithola lapha kumtshengiseni umtshengiseni wakufanele simvume kuthiwa uyinkunzi ethi ngizozuke ngikhaliso kwembongolo mase khala-ke njengembongolo kuze kuyoshona kuze kuyophela ingoma like lo nto leyo ayisisi ndawo like into enginyanyisa kakhulu-ke kulento enziwa ama-Blue Nation ukuthi ukhuzani uyakwazi ukucula and kufanele ukuthi bemtshele iqiniso acule lento exactly edingakalayo ngoba ukhuzani unekhono eliyisimangaliso kodwa manje banokufuna ukumenza lo muntu azavilaphele nanomsebenzi agcine sephusha nento engekho njengoba bemphusha into engekho ukumfaka ehlathini lento abayenzayo and bafaka umculo ngoba ukhuzani eqinisweni njengoba dash unelo ukhuluma iqiniso methu ukhuzani une brand enkulu inkulu ibrand kakhuzani inkulu kakhulu and mayekenzeka kanje njengoba nje ukhuzani ehlukanise unyanga engoma engadizi ukuthi ihlukanisa unyaka lo nto leyo ayifaki yena kuphela ehlazweni kodwa ifaka umaskande as a whole
ukuthi abanye oscreen basibukiswa kweyithutha namhlanje sonke sizithutha sonke ngenxa njalo khuzani ovotelwa ngisho isidingo singekho kanti kube kuni Paris kube kuvotelwe Paris iParis ngisho kuthiwa abanye vele banokusibukela phansi kodwa iParis bebeyithanda nabo bebengeke beze beyinake lento bebengeke beze beyithatha ngenzona kodwa manje ngoba kuqhamuka lengoma eyisurprise angazi noma isurprise party noma ipresent noma yini lento angazi ibizwa ngani konke lento sisindezela sonke singathi sonke manje siziphukuphuku sidalwe ngalendlela lento islimazela umculo egcina kwasuku lezinto zithwele zizofa soon yabona yabona qumba maqhumbana mana situfuza ilento le ihamba kanje ekugcineni kwasuku labantu umculo is not like ngiyayisholo nje lokho ngikushoda bathwela ngiyazi lonto ngiyayihlolo nje item leli lisetshenziswa ngokwempumelelo yabo baphumelela bathi ekugcineni kwasuku vale mamthimkhulu ekugcineni kwasuku umculo abawusungulanga and awugcini ngabo umculo kufanele uqhubeke abantu laba bazoqhubeka olimit obani bonke labafana abancane abafikile sekufanele umculo bewulanda phansi manje kubena umculo kade usuphakeme usukwenye level because abantu bese bezama ukuthi besihloniphe zamabhinqa besinikeza indawo yethu urecognizeke umculo wethu uthi hey umculo khona umculo ofikile manje okuthiwa umaskana kodwa the way esenza ngakhona umculo sesubuyisele emuva la okufanele ngaba savuma ukuthi umculo uhlehlele emuva fanele ngabe manje umculo suyisa phambili but the same bantu bawuthatha futhi umculo bawubuyisele emuva because lento yokuthi ukhuzani uhlukanisa unyaka lo msebenzi omkhulu awawenza ngejele ukuthi ugcine sesidlalwa amatsonga abantu uhlanganisa izizwe njengamanje sesiyayikhipha kubona uma esezohlukanisa unyaka ngengoma okuthiwa umjolo engathandwa umuntu like ngi-honest mangithi le ngoma ithandwa umuntu lokhu yaphuma le ngoma iphume ngiyacaba beqala uNovember noma bekuphela uOctober le ngoma lokhu mina yaphuma angikaze ngithi mangihamba la emgwaqeni ngidriver or angikaze ngihlangane nomuntu edlala le ngoma ngikhuluma iqiniso indala ngempela nomuntu edlala le ngoma yileli iqiniso hayi ngomhlaba akukho nzondo la enginayo ngokhuzani unabantu khona umthandelo okufayela mzonde bakhona abawumndeni wakhe abasola nayo ukuthi hayi wena yini uphumelela mina ngingaphumeleli kufaye bezonda labo bantu bawumndeni njengoba ngisho ngithi le ngoma le asikho isizathu esingangenza ukuthi ngizonde ukhuza le ngoma isidlalwa ndawo ayithandwa umuntu futhi even nalabo benze ngathi bayayithanda yingoba bazama ukucover lesi score seParis noma ukugcwalisela abalandeli bamthandela ukuthi bebaconvince ukuthi kube ngathi ingoma amthandela ipowerless eyabi powerful ilonto bebenza even nasekuqaleni so le ngoma le ayikho ndawo but bazama still baze bafuna ukuyenza ukuthi ibe song of the year okuyinto esiluzisayo njengomaskande engasiza indawo uqiniseko yebo ngisavumelana iBrenda Khuzani inkulu siyavumelana kodwa khona abantu abathi is the king of marketing uma umaketha ungamaketha abantu abawu100 uthenga umuntu oyedwa kodwa bonke laba bantu abawu100 into oyimakethile bazi ukuthi cha uqiniseko udayisa idanoni kodwa ithenga umuntu oyedwa ngo lo point lami ngizothi ibrand yakhe is big kodwa ikhule ngendlela wrong othi ngikwenza lesibonelo esimple kunazo uzana kaze ashaye kwi-album as a whole igolide njengamanje noma iplatinum ugatsheni ukwenzile lokho le-album the whole ngeqiniso if ukuthi labantu laba baningi ngale ndlela le abavota ngayo bahlulwa yini pho ukuthi umuntu alalele kawodwa i-album kwi-Spotify noma ke ithola igolide just one time not ayiphinde ayikho even wanalo even ngisho ungabuka ama pre-order akhe angoDecember ayikho le nto sibuka nje ama pre-order cause wayiposta lonto le ayikho le nto yama pre-order la ama pre-order singakhuluma ukuthi asezingeni lonke oseyamagcokama noma ugatsheni
but yena nama-followers awu-2 million awukwazi ukungitshela ukuthi kunga-order abantu abangafikile even nak-3,000. Mbuyiseni vele uyangiyanga Mbusweni welo badoda labantu labo ukhuzani badlisana kanti bayadlala labantu amagadi abasebenza labantu hey abantu abalandela ukukhuzana mina ngibaza abantu abanje mina abantu abahlezi bediniwe nidinwa yini ngoba niwinile nje awu mina ungakhuluma uzofika la uthanda khona ngokuthi ngiyanye umuntu ngempumelelo yakhe mhlawumbe one day kufanele kuvezele impumelelo yami sanibonani awulenzi isiqiniseko kunabantu epanelini. I think it's only fair that wonke umuntu athole a fair show kuphawula. Mamthimkhulu ngikutholelana mama ungaphawula ngizoze emva kwakho. Sanibonani nganza ukuthi ngiyabonga we mama Stefos. Ngifisa ukunibingelela ngithi happy new year kunina nonke. Ngiyazibona inhliziyo zenu zibhlungu ezabanye mhlambe yes zijabulile. Kodwa angifisi ukuthi ngiqhamuke ngabo ngendlela eyohlangozi. Ngiyacabanga ukuthi lento le iyayidinga isolution. Futhi abantu abazoyilwa ibona abantu esibalandelayo owabaculi bakaMaskandi. Ngoba ngesimo sevoti nje kahle ngelisasiza even political ngelize lisasiza ivoti kuzona zonke izinto esizobe sizenza le South Africa ivoti asoze lasiza ngenxa yento ngendlela izinto ezenzeka ngayo. So ngikushiswa yini lokho kahle umuntu manje sekumele abonakala ukuthi usebenze kangakanani okokuthi udayisa kangakanani ku Spotify na ku YouTube, then that's where ezowina khona. Noma ingoma yakhe idownloadwa kangakanani yadlalwa kangakanani ku top 20 mhlambe that's how indlela inhliziyo ezogezeka ngayo ibona fanele bathi nje indaba amavoti abasayingeni and ngeke nizenilwe kanje ngenixabane ngenibulalane ngenigwazane ngenidubulane. Into efunakalayo nje le South Africa ipeace kubona maybe ivuma indaba amavoti ayisho zibona bavuma ukuthi kudlalwe ngabo. Nakhona lapho mase kwenzeke kanjalo still abantu bangahlala namafoni awu5 lapha phambi kwabo bayidlalela ukuthi bafuna ukuthi wine. Kuyefana akunankinga kodwa kuyobe kunayo ifair on that way. At least uyobe benefitile umculo because umculo kwi voting aka benefits ngokucabanga kwami noma ngokwazi kwami aka benefits ekugcineni umculo ifanele adle ngengoma yakhe. That's the choice ukuthi why fanele kuvote. Ngisigcineni uyawina umuntu uwinile ukhuzane nge200,000 njengamanje. Abanye abaculi bebengenile bawatholela amavoti but abatholanga lutho. Welcome. Okubalekile ukuthi umculo egcine ageyine naye. Mamthimkhulu ngingavumelana nawe kancane sanibonani bafowethu. Ngingavumelana nawe kancane but mina la ngaqala khona ngathi ukhuzana ube nomona. Ubonile ipotential yeParis ukuthi iyapi wagijima warasha ekuthena release single yakhe khona izoqualify for ukuthi ingenele umncintiswano we-Song of the Year. Le ngoma kakhuzani nje ku-album yakhe leya releasile zikhona ingoma engcono ebengathi mayingenile mhlawumbe abantu bazizwe kangcono but because ube nomona and because of ubukhulu bebrand yakhe wagijima wa release leya single ukuthi aqualify. Uthe sequalifyile wasebenzisa amandla akhe neinfluence yakhe of which ngeke silblame ukhozi kangako because ukhozi is there to make money at the end of the day by business. I blame ukhozi mina Sifo. Ngilindele nami kade ngilindele ngiqede. Nansi into ebengimela yenza ukhuzana bengimele for once umthandeni uthe ijele maliphakama akazange abe nomona. Uthe into encane mayiphakama wangabi nomona but ukuthe ngoba nakusekuzoba umthandeni bekumele yena enze show ukuthi uralia wonke amabhinca behind ini uParis. Akekho umuntu ongaphikisana nama achievement ukhuzana sewenzile sonke siyawazi sonke siwabonile but for the sake of uMaskandi even ibrand yakhe abantu bebezomhlonipha kakhulu kunaqala ukuthi mabhinca sonke asilandeleni lengoma sonke simove towards this direction. Cha Wesifuza and lonto Sifuza lonto esikhuluma ngayo no-gay njengamanje uyokuthi like yabona ukhuzana ayikho into emunisayo kulento yokuthi uhlukanisa unyaka akukho ukunalokho lento imbangela isicwacwa mo so ukube
uzamile ukuthi asarende kule ngoma le noma nisho kuthiwa manje uthi ngisho kuthiwa mhlawumbe uyayidelela uyincoma ngendlela eziphansi bese uyifunda nje bese ubona ukuthi uzama uyayincoma le ngoma azame nje ukuthi aqoqa amabhinqa abe moya munye ukuncoma nje ingoma yamthandeni wonke lo muntu ebethi ukhuzana unomona ukhuzana njani yonke lento bezoyiklina ngepost A1. Thank you. Lonto yonke lento bezokwazi ukuyiklina ngepost A1 but just because siyeke ucabanga ngendlela acabanga khona yingakho sila sikhona. Wesitufuzo nakhona futhi siqiniseke ku-SABC radio they need to review le ndaba le akube nepaneli ezo-reviewa zonke iy'ngoma cause i-consistency iyadingeka throughout the year ukuthi okay siyakuzwa ukuthi ufuna ukuvotelwa but before uvotelwa asase umsebenzi wakho uhamba kanjani kuma-streaming uhamba kanjani angeke babe consistent ukuthi ithi ingoma iphuma bathi sesisebenzela towards i-song of the year bazoyilalela abantu ngendlela abayithande ngayo bese kuba nepanel ezoqhamuka kwamapiyano kube nepanel kube nabantu abazovela from different genders kuhlangane kuhlale phansi kuthi okay ama-stats athi so ubani singamfaka ithi mengene i-top 10 kuthiwa nathi top 10 then abantu bese beyanikezwa ilungelo lokuvota ngoba ngala submission abenziwa awanaqiniseko at the end of the day ngeke bephume labo bantu obashoyo Situfuza ngoba bahluleka nanokukhokhela abasakazi babo so inkingi lapho ke bafuna imali Wesitufuzo yebo bhuti asisebenzise into eyiyona yabo singabe mislead abantu siqale la ingoma yamthandeni ngakhathi ikhompyutha nejele ingoma yamthandeni no one okay ayeke ngaqualify ukungena lapha yes even naye wayengayiphushi yes but yafakwa abomsakazo njengoba abona uthi lento sikhuluma sometimes protect abantu bakwiquiet nabakwi-house they don't abalebele bekhankasa for ukuthi ngenza ingoma yabengene ku-top 10 amabhinqa kuphela akhankasiswayo yabo ijele neyamthandeni yakhompyutha ngaleyo ndlela-ke ngoba sekuthiwa wayikhompyuthelana nejele wayengayifakanga yena laphana wayefakwa ngemali efakwa labantu labo okay sure ukhuzana mengabe efanele avotele there's nothing wrong ukuthi efanele avotele ngoba naye ibrand yakhe ufuna ukuwina naye as ibrand yakhe and umekhipha ingoma naye usuke ufuna uachieve ngengoma yakhe but iproblem ukhozi lufaka ingoma yakhe ingaqualify according to ama rules abekwe yilona ukhozi ukuthi ingoma kumele ibe na 3 months before kushawa December ofuthi le ibe na 2 months in few days no le ibingenawo isingili ibinga 3 weeks inominate ukhozi ngijabona benga qualify ngokwalokho so ukhozi fanele ublenywe ngokuthi lona ama rules lwafollow amelithanda lona ngoba last time ireason ngela ikhipha umthandeni last year no ngalo yanyaka loya lathi benga amageje bengangenile ku 3 months ireason yawo leyo but this time around sebeyishintsha futhi lento le this is why amabhinqa bayiseni ku-CCMA labantu ke abayisho ku-CCMA izoqedwa lento because at the end of the day angeke sithi akuyeke ukulalela ukhozi njalo manje bafethu bafakahleni bafethu ilona olingenayo wenene kodwa mina ngokubona kwami ukhozi la nihlakaniphela nabantu base South Africa ngalesikhathi lithi i-top 20 I mean i-top 10 ixhaswe amathole funeral bebazi usibona bakwenziswa yini lokho kade bekwenza okusho ukuthi baqhubha ibhizinisi and mangaba namanje ngisaphinde ngithi abaculi mabayivuma indaba amavoti bazedisela bona impilo yabo afanele bayivuma indaba amavoti namanje ngisasho bangasayithathi nje kwakona wenene Ngoba yo ngiyabonga lalelani bafethu abantu abaningi la kuma-comment babuza indaba yamageja ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga yo ngicabanga ukuthi akufanele ngabe sinombuzo obuza ngamageja
ngoba ukhuzani wakusho ngesikhathi ngalesa sikhathi esavotelwa ijele yaphinda alandwa namavidiyo manje njoba nje kade sekuvotelwa iParis nomjolo alandwa amavidiyo la esho khona ngalo anyaka evotelwa ngawo ayithatha kunelo futhi lo ethi umbangi yami ungifonele noma ungiwhatsaphe ngasese wathi njoba ubona ngingakhankasi iplonti bana ngoba ingoma yakhe iyadeserve ngifuna ukuthi uwine noma bengifakile mina kulungile sengisengafakwa kodwa angizokhankasa kwakusho ukhuzani lento engisho ayisho ukhuzani meaning uhlula yini ukuyenza something apply naye ukuthi ngoba ubebona vele ukuthi engene egarage uhlangana neParis eyitolo uhlangana neParis kuma gig abantu bafuna iParis so okay ke nakho akasakwenzanga ke lokho mina ngithe mina ezine iicon uhlula yini ukuthi esehlale eqhulwini kabili bese kuthoma kuyoshaya intamba vela hoxe nje athi hayi no ngisiphusha umaskandi mina I mean icon yemaskandi abantu bafethu mina ngitshela ngeke siyiwine lento le mase uwina ngezinto engaphatheki lento leyo ukuthi la kwenzanga ngani lokho uyena ongathandanga ukwenza and ngaforce umuntu ukuthi akwenze ngenkani thina manje silwe ngama principles ukuthi nathi kunje manje sekunjani ngoba for example uma kwenziwa i-audit ayenziwa umuntu owinile kuphela yenziwa before ama-qualifications that is why mina bengithi ijele uzane bengawini ngijabula ukuze enze ama-audit yena ngoba bebesho ngoba ama-audit azokwenza kwi-qualification kuze kufike ekuwineni of-which bezomchitha yena ama-audit so ngeke sithi umuntu akawenzanga ngani ukuthi ifethi akafuni yena uzothini lapho ukhozi kumele lisense ama principles for example othatha bahleze besakaza lezi zinto lezi ibona abantu abokuqala babe balwela amabhinqi ngoba benza amashow amabhinqi khathiningi okanye bazo representatives amabhinqi yes bas disappoint hayi khona thi voice ngala ukhozi izinto bawuhlangela abantu besifazane lapho kahle hle ngicela ukuthi ukhozi fanele kumuve le leadership yabantu besifazane ngoba abaqualify kunezinto eziningi abangayi-understand though siqonda nathi ukuthi bayibusiness but abamuse phela ukuyenza ngobhlathi njenganalobu ngoba uyabona usungathi manje kuliwa nomculo othize kanti akekho umculo okuliwa naye uyabona yabo inkinga mnganami umuzothi wena abantu besifazane bese ungawabeka amaphuzu azwakalayo kuzobe ngathi udlasela abantu besifazane njengamanje if sikhuluma ngale nto le ukhozi kunama case avuliwe for abaphathi balo sithi kunama case avuliwe kufanele kudile nalama case lawo until kuze izinto zilungiswe then mesilo kanjalo ke siya phambili ke lapho kodwa mesothi abantu besifazane nje khona abesifazane aba right asingayisi ku gender sise kuma principles nangu umthoko la ethi kumele kube ududu ukhoza yawo mhlambe ngoba usemdala ududu ukhoza vele mhlambe ngakhona uyabona ngoba hayi umangcwele umhlulile bafuthu ebuyisa abalandeli umangcwele umhlulile ukhoza ngoba cha usokangcoba impela usibhedele shame hayi kusawude phambili mina ngivota